Dr. Magesha oyo koragwo guku ng'enda-ini cia FB hena mutumia uretwo Shiko Kimani araiga ndige kunyua bayo ni rahururukia ni ndirenda ekire mbica yake twambe tuone shape yake ndireigesha ikira how sweet ukata kuone toka baby to kuone to example ile ndio ndio kana neta ya mbare tekera baby tuonyeshe funzo tuonyeshe okorora oikoroko wona comments agwa mundu iga kiundu ukahingura ugaikoroka ukoga ano agayaira no agara swiki no agara stia loto na sio loto tufanye pay bill towekera maito itangi ala na ku advice ndiwa moka ega muna matangi mau maroto Loto ni loto na sio baby. Ayaga getigwa ngai. Kanyaga tigwa rio ngai. Karibuni. Asante. Todi kodira getara cia kumagara inyu mubangite atia. Kumagaria. Ndiga gutiga thutha. Woi next week Mother's Day. Asa kanyambu ni endire jino no gukiuga tirire. Hago kiaria ai. Roto ni roto, ndoikara roto ujio horo wa roto. Umeshinda roto. Huteisio. Nitaigana. Ate mubangite atia no muthi. Woi mambo othe tugwetera ira riri. Kai ne thiko totie ruthi ko ithano thie kai. Mumemerekia wa Kameme uria urehaga tabarira ya canjamuka muthoni wa Kiruba niacokeirie shabiki umwe etagwo Shiko Kimani uramwirite ati atige kunyua bayo ni iramuhururukia no Akiruba nake na comebacks donagio akimwira atume mbica yake moni uria kihana nake Gathemba kiongerera cumbi na kuga no akorwo akigana itangi riri ritagwo roto na kwe mashabiki magiukite guko comment section ta Joy Nyabs augite Gathemba unajua gushinirira sana Mungu anakuona na Kemiri Mukoroste is breathing fire ati Loto tank guy be nice uzuri hiyo Loto sio disability